Myanmar rama shadow government anti sipai ro rel na du lo tu te in zom khom chuan tunkar thole ni September ni ruk sang ni le som ni pakhat khan sipai sarkar laka indo na an puang tarup maya hemi chanchin hi lo hre to nge yang a chin chuak devin in ta lang don te ang sipai ro rel na du lova mi pui sarkar din tu National Unity Government NUGR an acting president Dua Lasila chuan Myanmar rami puide chutang ruala sarkar sipai te do turang enin sipai sarkar laka indo na apuang ani sipai lam thu puang tu zomin tun chuan sipai laka helna puang tu NUG te chuan United Nations General Assembly tun thla nei tura hriat puina nei thei an tuma wanga hetiang ti hi an ni atia an hlo tling chong lawang ati sipai sarkar in Aung San Suu Kyi kai hruai mipui thlan sarkar chu kumin February ni khat khan pai thla in an nulama mipui lungoi lo te po dim lo taka beilet nuwa mi zatam takan thito a barmarama hian boina ala chuak zela heti lai hian sipai sarkar do tu te chu in hlom khom ve zelin pol sang indin te chu tuna hian People's Defence Forces tin an in zom khom to a PDF zinga hian tun ma atanga Myanmar sipai te do tu lo ni to shin chibing helpol te po antela silai le amulam po an nei viawang ti arin thei ani Dua Lasila chuan mipui te chu min ong hlai nga kai hruai sipai helpol ro rel na chu an ram chung kil tina do le turin angena heti la hian sipai sarkar hruai tu min ong hlai chuan Myanmar ram prime minister ni na lain sarkar thara siama kumsang ni le som ni pathuma anram in thlan puina eni ang ti apuang thung sipai lam chuan NUG le PDF sipai te chu helpol an ni anti vebok Dua Lasila chuan sipai sarkar noya na thok te chu an sahim na an du ni chuan an sarkar na ban san turin a hriat tira sipai tanglai te po PDF zom turin a hriat tir bok sipai thu puang tu zomin tun chuan NUG te hian an ram himna anti chemeka sarkar in coronavirus ripuya do mek na po ti thuan upin ram mangai na an nei lo atia an tumber chu khovel hriata NUG sarkar ti lanani ti in Myanmar rama thudik lo voter thin an ni atibok hetianga NUG ho tu pa in thole ni sipai te do nani di de ya pon nu hian Myanmar ram hun sang mi pui te chuan eile baran nge ang ti hlawin mun sang thil lein an chuak khom na sa hleya NUG acting president in mipui te hi pon chuak klem tur le damdoi le ei tur te po in check turin a hriat tira PDF sipai te chu an theiang anga tran pui turin a som bok ani NUG in sipai sarkar thlasari le ni sari aupa ani ni taka di day apon nu hian Myanmar ram hun sang a boina a chuak chhong hala sipai lama tangin mipui te helna zoma sipai bansan anom ngal nual boka Myanmar sipai officer PDF zom tu pakhat chuan tuna hian sipai te zinga sipai sarkarin Myanmar mipui thlan sarkar pai thla a thuneina an pong lak du lo tu engmo zat an oma hetianga indona puan ani ta ka hian sipai tam takin PDF an la zom ngei arin thu a soi heti lai hian kum somruk chung zat sipai sarkar dawa ral thuam lo cherek to Kachin Independence Army KIA thu puang tu Colonel Nobu chuan NUG ten silai kinga sarkar an do na chu an thlop thu soin anram marlama sipai do na takin an kalpui don ti asoya ma se NUG le KIA ti in biak dan le inrem dan ne ro asoi du lo thung Karenni National Progressive Party KNPP Secretary Khu Daniel chuan NUG te in do na puan chu tha an ti thu le mi zong in zom turin an du thu asoya Karenni biala sipai te an do nakal mek po an chun zom zel don ti asoi bok kumin February ni khata tang khan sipai te chuan mi puin ringlo atran po tang rual lo te chu kholaya an no man makin an soi safawa an rama mi pui ro rel na du tu mi sang khat aya tam tha an ni to a sang tam tak mana hreom taka ngai sak an ni to boka chutianga thlasari zet anom nuwa mi pui te chu tang rualin silai le ral thum nena in thuam sipai te chu silai le an man ro nei anga do let ve na hun an puang ta a ama tharum tholo le
man ro nei lova sipai te ma chon thin khan tuna chuan kutum ringot ni lovin ral thuam an nei ang hmangin sipai te an do let ve tan ta a mun sang sanga sipai te chuan bei an tok ngala sipai te electric eng lak na mun te municipal office te sipai mun poimo veng tu omna te police station te chu bei ani chhota ni hetianga mi puitang rol in ral thuam kenga sipai te an do ve ta hi a hlawm hle don ni in US sipai atang to Burma mi Dr. Mimi Winbart chuan asoya indona chuan ral thuam nei that a in voice na hi apoimo zokani ti in sipai te chuan ral thuam nei thazok ma se PDF te chuan thi tha in an nun na tha pin an ramtan an beidona sipai zinga sipai sarkar nin ruk na lian tak a om box inen he indona hian mi puite chu adar dep zok an ningei maya ma se an din mun hi a thazok ani ati Myanmar rama hian mizo na thak tam tak anoma wangin an boina hian mizo rama mizo te kan boi ve a an ram din mun le ni tina thil thleng te chu kan ngai ven em a an nat rualin kan na ve tak zet thin mi puitan sipai sarkar omna lakata tal chu an tumna ko hian mizo mi pui zong zong te chu Myanmar ram mi puite lama kan tang ti thei ani ome kan unaw din mun hlawom takading mek Shipui le ele bar har sat nakara indo mek te tan hian kan tong trai mol mol atul hle ani